kad sam bio nešto mlađi, išao sam svaki dan na misu recimo i kao srednjoškolac, ali oduvijek mi je bilo nekako, sam imao nekakav osjećaj da mi u crkvi volimo pretjerivati sa svime, pa onda od svakog retka u Bibliji mi napravimo nekakav blagdan. I ako je napisano, sada malo parafraziram, da Isus sjeo negdje, imat ćemo blagdan Isusovog sjedenja. A ako Isus negdje potrčao, onda slavimo blagdan Isusovog trčanja. Pa ako Isus nešto god je on pomislio, pisnuo, odmah je to za nas blagdan. A zapravo meni osobno bilo, šta me briga šta je sjedio, šta me briga šta je išao, šta me briga šta je ovo, šta je ono, kakve to veze ima sa mnom. I dugo sam tako bio u tom uvjerenju, sve dok jednog dana, stvarno nisam poslušao jedan savjet i počeo čitati Sveto pismo i doživio da pa ima to veze sa mnom. I na kraju krajeva sve ono što ne poznamo dovoljno, pa makar bilo najljepše, najvažnije, najsnažnije, najveličanstvenije, daleko je. Jer spoznaja nečega, upoznavanje, znači da je to nešto ušlo u mene. Ne samo da sam opipao, ne samo da sam vidio, nego da sam to nekako upio. Da sam upio nešto. I osim što sam nešto upio, spoznao sam da na izlogu u 2 ulice dalje se nalazi neki dućan u kojem nešto zanimljivo se ima, da je na rasprodaji su, torbice, cipele, laptopi, mobiteli. Upio sam ključne informacije da je rasprodaja, da je dobar model, da imaju moj broj, da ima ovo ono. Kad sam to sve upio, što se događa? U meni se rađa želja. Samo se pojavi. Ne moram ja reći sebi, Mate, sad nauči se željet taj mobitel koji je tako jeftin. Ajde, prisili se da kupiš te jeftine cipele sada. Ajde, prisili se da sad, kupiš taj laptop novi, taj auto. Prisili se, ajde, molim te nekako. Ne mora me niko prisiljavati. Ako je informacija dobra, ako sam vidio da je to nešto kvalitetno i to sam spoznao i stvarno je, želja dolazi sama. Ali ako je nema, onda ili se radi o nečem lošem, ili ja dovoljno ne poznajem tu stvarnost. I upravo je to ono što činimo sada. Kroz razmatranje Svetoga pisma, bilo da se radi o propovjedi, katehezi ili čega drugoga, poanta je upravo to malo pročistiti svoju sliku svega toga kako bi se u nama mogla spontano pojaviti jedna reakcija na to, a to je želja, jedna čežnja. Da se u tebi počne buditi. Ne sad da ja tebi moram narediti, slušaj, sad ti to, jel vjeruješ? Vjeruj, ja sad. Vjera ne dolazi naredbom. Ljubav ne dolazi jer sam ti ja naredio da nekog voliš ili nešto. Ali ako primijetiš nešto što je dobro, što je lijepo, to ne da te netko ne treba tjerat, nego te netko ne može odlijepiti. Odlijepiti te ne može od toga. Osjećam se dok sam bio u novicijatu, jedna ovako mala zgoda, vrlo obična, vjerujem da je se svakome od vas dogodila na ovaj ili onaj način. Mi novaci, to ona prva godina u samostanu, učiš se sve i tako nas je otprilike naš magister, ne biste vjerovali, učio igrati nogomet jer smo svi bili šlampavi. I sa mnom je bio jedan subrat iz Australije, jedan Richard, Australac, sad je župnik negdje kod Sidneja, onako malo osebujniji lik, imao je u novicijatu sa 19 godina, imao je već 150 kila, sad ima i više. I kao igrat ćemo mi nogomet. I sad naš magister, odgojitelj, stoji ovako kao ja sad, mi ispred njega, i sad on nama objašnjava vi u napad, vi u obranu, i sad on raspodjeljuje ko će šta će. I mi njega onako gledamo, jel? Ali iza njega, nekim čudom u tom malom nekom selu u središnju nigdje zemske Poljske, prolazile 2-3 zgodne neke mlade cure. I Richard, kako je gledao magistra, primijetio da idu ove 2-3 i on njega gleda, sluša i onako sam... On je, Richard, šta? Kaže, tu gledaj, tu ti ja govorim. Ne, nemoj slušati šta ti one govori. On, ne, nisam. Nisi ti. Mislim, Bogu hvala, zahvalio se Bogu na tako lijepim stvorenjima kao što su sve djevojke, ali vidite, kad netko nešto prepozna lijepo, vučete to. Treba priznati sebi istinu. Ako ja dolazim na misu i baš ništa me ne privlači, ako baš ništa, pa onda moram malo možda očistiti to svoje srce.
Možda ispovjed, ali nije se u ispovjedi. Možda ima nekih slabosti. Možda da ima nekih neopraštanja. Možda ima jednostavno nekih trenutaka gdje nemam hrabrosti donijeti odluku. Neće me ispovjed u svemu srediti. Jel? Hoće neke stvari, ali nije sve u tome da neko drugi mi mora srediti život. Nego moramo krenuti. I to je što vidimo u Evanđelju. Marija je čula neke stvari od anđela, iako mi smo vjernici, da se razumijemo svi ovdje, jel? Katolici, u katedrali smo, možda biskup negdje sluša, tako da mi svi vjerujemo da je Marija vjernica, ali Marijina vjera je specifična jer ona je odlučila malo provjeriti je li anđeo dobro rekao. Znate, ja recimo svom poglavaru ne smijem provjeravati jer moj otac general nešto meni dobro rekao. Kad bi ja njemu rekao, pater, oče general, ja bih htio provjeriti jel vi to stvarno tako dobro mislili, dobio bi ne premještaj Sveti Petar u šumi, nego Sveti Petar u Tunguzi, onako negdje. Jel? A vidite, Marija, Gospa, blažena djevica Marija, ona nema problema provjeravati da šta je rekao anđeo koji se zove snaga Božja. Znači, ja o tebi ako nisi povjerovao svom poglavaru, svom ocu, majci, učitelju, a to što Marija nije baš odmah skroz povjerovala do kraja anđelu Gabrielu, sad ja ne znam kome treba biti uzor, da li mi trebamo biti uzor njoj, da li bi Marija Gospa trebala biti ko mi, ovako, ili bi mi trebali biti ko ona. Ili još bolje, Marija je došla do punine vjere, ali ne odmah. Zašto bi ti i ja morali odmah sve razumjeti, sve shvatiti, pročitaš Bibliju jednom, odmah je znaš na pamet. Zašto? Zašto bi mi to morali? Jel to Bog od nas očekuje? Ne, ali možda sami da. Što se dogodilo? Marija je razgovarala nešto s anđelom, on je njoj rekao da će roditi, wow, velika stvar, jednog malog dječačića koji će biti vrlo velik, on obećao da će tu nešto Duh Sveti pripomoć. I Marija je zaključila govoreći, prije nego što smo došli do ovog čitanja, kamo sreće da mi bude. Rekla je, htjela bi. To nije neka mi bude neka naredba, u grčkom je to optativ, to je kamo sreće, željela bih kad bi to bila istina, evo, željela bih. Da, željela bih. Znači, sve kreće od toga, pa zaželi to. Pa zaželi da te Bog nahrani. Pa daj zaželi da te Bog oslobodi. Daj zaželi da čuje tvoj glas. A ne ja dolazim, pa želim, pa gledaj, ako želiš, pa pokaži tu želju. Jer smo rekli malo prije, a mi onako, ne daj Bože, da neko čuje našu želju. Jer onda, znaš, ako neko čuje tvoju želju, onda lako taj neko može te tvoje želje okrenuti protiv tebe. Sjećam se jednog prijatelja bogoslova, on je, kaže, tad kad sam ja bio prva, druga godina bogoslovije, kaže, svi su bogoslovi htjeli ići u Rim studirati, a samo jednog ili dvojicu će biskup poslati. Ali ne daj Bože da javno kažeš. Jer ako bi neko javno rekao, ostale braća bogoslovi bi ga, vidi ga, on se gura, on bi u Rim, on bi vamo, a svi hoće. I onda kad se slučajno negdje nađe da netko hoće, joj, vidi ga, sad smo ga dočekali, joj, ti bi nešto htio, a? Ti bi htio ići upoznat tamo tradiciju crkve u Rimu, ma srami se, ti bi išao na grobove apostola molit se, postati svetac, ma sramota, joj, brzo se sakri tamo negdje da te niko ne... Pa zašto bi to bilo sramota reći, pa želim ići u Rim studirati? Zašto bi to sramota bilo, pa želim biti najbolji, evo, želim biti svetac, evo, želim to. Mi kršćani smo takvi da ćemo, ako mi to neko kaže, već ćemo reći, to je neki fanatik, to je onaj. Ja dolazim iz župe Svetog Antuna Padovanskog iz Sesvetskih sela, ne iz Padove. Tamo je veće svetište nego u Padovi, tamo se više Svetom Anti moli. Onda sam se naslušao kao mladić svakakvih propovijedi o Svetom Anti i oni koji su imale veze i nisu imale veze s njim. Između svih, evo, jedna rečenica mi je nekako ostala upečačena. Naime, Sveti Ante nije bio odmah Franjevac, nego je bio Augustinac i onda je čuo da su Franjevci kao u to vrijeme kotirali bolje, kao išli su u Svetu zemlju, išli su navještati evanđelje, a njima je to bilo full cool, Jedva čekam da negdje dam život za Gospodina. Ne znam, jeste ikad takvog kršćanina vidjeli. Koji bi, ako ništa, bar imao hrabrost reći, evo, jedva čekam da mogu biti premlačen za Krista. Da mogu, evo, biti ubijen, da mi glava vodila, da me spale na lomači za Krista, jedva čekam. Tad je to bilo fancy, to neko ludo vrijeme kršćanstva. Mi smo to nadišli, nama je to sad ništa, to je mi danas takve stvari ne trebamo više, ali tako? I sad on je odlučio, ne znam sad,
kako je to točno išlo. Uglavnom, zapisao je molbu i odlučio da pređe iz tih Augustinaca u Franjevce. I kad je do toga došlo, spakirao on stvari, izlazi on iz tog samostana tamo u Lisabonu gdje je bio i taj jedan subrat, onako, a bio je čovjek malo ljubomoran, ljut, i onda mu je rekao, idi ti tamo kod tih Franjevaca, postaćeš tamo svetac. Onako malo podrugljivo. A sveti Ante, eto, ipak je bio svet, šta je da je, okrenuo se i rekao je, i hoću, a ti kad čuješ da sam postao svet, zahvali Bogu. Zahvali Bogu, pa zato idem. Zašto bi se toga morao sramiti? Evo, tako i Marija kreće na jedan put. U zbornoj molitvi smo čuli da je Marija poslušala nadahnuće Duha Svetoga. Nadahnuće, pa evo znamo u najobičnijim nadahnućima, ne znam, šetaš evo gradom, neko će reći, wow, kako predivna ulica, kako predivna vrata, kako vidi ovo drvo, vidi ovaj kamen, neko će proći pokraj Pietà od Michelangela, reći mu šta je neki komad kamena, nešto bez veze, tamo stoji onako. I to je normalna stvar. Najnormalnija stvar da neće svi reagirati jednako, neće svi imati tog duha, neće to svakoga od nas isprovocirati. Ali ako je tebe isprovociralo, onda se ne smiješ vaditi na to da ovog drugog nije, pa onda nije ni mene. Nego ti moraš ići za tim glasom. Ako ništa razlučiti, ne moraš srljati, glavom bez obzira. Ali razlučiti što je. I Marija prije nego što će krenuti u taj nekakav životnu, ajmo reći duhovnu karijeru, da to malo ljepše zvuči, za Gospodinom ide provjeriti. I ide ona Elizabeti. Kaže, požurila, žurba, ustala, žuri, nije ono, a dobro, pa mislim na kraju krajeva, ajmo reći iskreno onako, ako je Elizabeta trudna, čudo, ajde, pa kad rodi za par mjeseci, čućemo da je rodila, pa ljudi moji, mislim, zašto bi ja ona sad morala žuriti tamo? A ona osjeća da je neka žurba potrebna, da se nema vremena, da je nešto jako bitno, da je nešto jako snažno. I budimo iskreni, draga braćo i sestre, i mi se isto žurimo kad je nama nešto važno. Kad je nama nešto stvarno važno, požurit ćemo se mi. Ali isto tako treba priznati da mnoge stvari mi često tvrdimo da su nam važne, a zapravo i nisu. I nije nam svaka nedjeljna misa ili svaka misa toliko važna. Pa nije ni meni susret s poglavarom, a trebao bi biti. A nije. Ali početak nekakvog puta, odnosa, ljubavi, prijateljstva je barem priznati si istinu, ako ništa drugo. Da bar znam gdje felšam, šta treba popraviti. I sad krene ona tamo, dolazi u kuću, u kući vlada jedna tišina, jer netom par redaka prije je anđeo učinio isti taj Gabriel, da malo taj Zaharija valjda je previše brbljao, bio je brbljav čovjek, svašta nešto, rekao, malo ćeš ti još utihnut, ne da je dovoljno da si još i star i neplodan i još nevjeran, nego još ćeš i ušutit, znači, još ćemo te podebljati, znači, kaže, ti misliš da si u problemima? Ma ja, kaže anđeo, kad te ja sredim, onda ćeš tek vidjeti šta su problemi, šta su križevi, kad ti ja nešto natovarim na leđa. Ali sve za blagoslov. Znači, Zaharija šuti, dolazi u jednu kućicu gdje vlada tišina i odjednom kaže nešto Elizabeti. Ne znamo šta, možda znamo, to ćemo vidjeti malo kasnije. I kaže, čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, nije čula sad teološko izlaganje o presvetome trojstvu i hipostatskoj uniji oca i sina po Kalcedonskom saboru, nego je čula Marijin pozdrav, ciao bella, znači jedan običan prijateljski pozdrav. Pazi koliko ljudi mogu radosti dobiti zato što si nekog pozdravio na ulici. Pozdrav, halo, evo, ne znam, neki ste od vas možda bili nekad na Krapnju, na jednom otoku, tamo gdje je taj tečaj kursilja i ja sam jednom vodio Rimljane. Znači Rimljane, nevjernike male, one male delikvente, tinejdžere. I znači došli su tamo i znali su, 2-3 riječi na hrvatskom, nešto malo na engleskom, a de facto, osim što sam ja nešto morao prevoditi, drugo nisu uopće ni razumjeli. Ali kad sam ih pitao u Rimu što mi je bilo najljepše, svi me pozdravljaju. Kaže, išao sam 12 godina s nekim u osnovnu školu, prolazi pokraj mene na ulici kao da me nikad nije vidio i ja njega, kao ne vidi, kao to je normalno. Kaže, tu čovjek me grli, pozdravlja, ne znam kako se zove, svi me grle, svi me pozdravljaju. I kaže, ja bi se to vratio. Toliko su to htjeli da sam čak te jedne godine morao učiti hrvatski ih podučavati. Rimljane.
A neke Hrvate ne možeš natjerati da talijanski uče, a Rimljani su htjeli hrvatski učiti. By the way, inače, otac hrvatske gramatike je pokopan u Rimu i hrvatska gramatika je prva napisana u Rimu. Eto, jedan pobožni Isusovac, Bartol Kašić, tamo napisao, tako da hrvatski je zapravo rimski jezik, ali dobro, to je jedna druga stvar. I sad, Elizabeta je čula tu radost, jer je dobila, evo, jedan pozdrav. I kaže, povika iz svega glasa. Znači, mi danas se sramimo biti radosni. Ono pa, a dobro, možda ne bi trebao biti vesel, znaš. Da, znaš, ako sam ja radostan, onda će drugi sigurno biti tužan, jel tako? Drugoga će najviše razveseliti moja tuga, moja depresija, moj očaj. Pa idem nekome uljepša dan, idem mu pričati kako je meni loše. Idem nekome malo, evo, da ga malo podignem, da vidi da je meni tako grozno. Znaš, kažeš onako, joj, znaš šta, dođe mi da se upucam. Joj, dobro je, sad se vesel osjećam, fratar se želi upucati, znači onda sam ja dobar, eto, Bogu hvala, nisam ko on, jel tako? To nas valjda veseli. Ne, Elizabeta se veseli zbog radosti i to viče zbog te radosti, bez ikakvog srama i blagoslivlja gospodičnu Mariju, tada još uvijek neudanu ženu, jel, zaručenu, tek pazite, ovo još nije kako to stvari stoje, evo ne biste vjerovali, Marija je imala vanbračnu trudnoću, evo, znači nije bila u braku još uvijek, a već je bila trudnica. Vidite, ako još je blažna djevica Marija uz to, pazite vi, u šta mi vjerujemo, evo, ne biste vjerovali, ali evo već 2022 godine crkva ispovjeda vjerujem da ne mogu više vjerovati, znači, vanbračno dijete i to je super. A onda se čudimo da tu i tamo se i nama zalomi koja vanbračna trudnoća, kao tragedija nekakva, ne ješ ti sad, svako dijete začeto trebalo biti slika Krista. I kaže ona njoj, ta otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega. Sad tu ima jedna stvar, mi smo to navikli vjerovati, ali to u tekstu ne piše, u kojem trenutku je Marija uistinu, baš doslovno, u kojoj sekundi začela Isusa. To ne piše. Znate, to je ovako jedna mala rečenica koja zapravo nedostaje. Načelno, kada bi anđeo došao u Starom Zavjetu negdje i on kaže, ne znam sad, Abrahame, idi napravi to, uzmi nož, vamo tamo, i onda kaže i Abraham je napravio tako i tako. Što je nama današnjim čitateljima užasno dosadno, jer se ponavlja jedno te isto, ali u biblijskom stilu je to, znači on je rekao ABC i ja sam čuo ABC i ja sam uradio ABC. Dok kod Marije ona je čula ABC, finalno pojmela ona to, shvatila je, nije. Sad, kasnije vidimo da je, ali nije napisana ta rečenica, tako da mi zapravo ne znamo kad, u kojem trenutku. I to je namjerno Luka tako napisao, da bi tebi i meni ovaj tekst djelovao šokantno. Pa odakle ona to zna? Legitimno pitanje, pa odakle zna? Odakle ona sad to zna? Dobro, neće se naša vjera sad promijeniti, nećemo sad mi ni postati možda ni ne znam koliko bolji ljudi, ali je bitno odakle ona to zna. Na koji način je ona to skužila? I možda baš preko primjera Elizabete želi pokazati Isus, Gospodin koji je nadahnio Sveto pismo, da tako isto možeš i ti doći. Ako naučiš metodologiju. Drugim riječima, ako naučiš i ti taj dobar recept, pa i ti ćeš najbolji kolač napraviti. Ako te netko dobro poduči. Ako imaš dobar recept, dobro, je prvi, drugi, treći put, ajde, možda te ispadne malo ovako, nešto, a onda ćeš i ti nakon 10 puta napraviti taj kolač. Jednom sam blagoslivljao kuće u Sesvetama i jedna obitelj iz Janjeva. Već su oni rođeni tu, djeca u Zagrebu, ali od onde su. I dolazi majka i nosi ovako ogromnu tepsiju picu i kaže, evo ovo je moja kćerka koja ide, by the way, još ne ide u školu, evo napravila picu prvi put, pa pater, probajte malo, evo, uči se još, nemojte zamjeriti, evo, ima tek 6 godina, ali evo, tepsiju pice malo napravila, ja ne mogu vjerovati. Znaš, kao, eto, sramota je, pa, kao, eto, uči se još malo, pica da ne bi, joj. I onda kad vidim šta plaćam u ovim pizzerijama, dođe mi, majko, on rekao, doću ja tebi malo opet. Samo još se malo ispraksiraj, tako je, treba se ispraksirati. Nećemo sad ovako na probe. Što je to Elizabeta napravila? Kako je ona shvatila da je to majka Božja, da je njoj došao Gospodin i nešto drugo? Pa evo jednu stvar je Elizabeta
osjetila i čula od svoga muža i prije i nekako doživjela po svojoj trudnoći da će njezino djetešce biti prorok. Prorok, samo da odmah unaprijed kažem, to nije onaj koji ti proriče budućnost, to je baba Gatara. Prorok i Gatara nisu isto, evo čisto, mi kršćani to znamo mijenjati, pa puno nas ide i kod baba Gatara i vrađbina i takvih stvari. Ne, oni nemaju veze s kršćanstvom, to je jedna druga religija, sekta zapravo. Prorok je onaj koji doslovno govori u ime Božje. Na engleskom prophet, profeta, na latinskom profemi, na grčkom znači govoriti za, profemi. Znači onaj koji govori u ime, za nekoga. Samo, naš Bog, on ne treba usta koja brbljaju. On želi da ti preneseš, ja, ti, kogod, njegovu poruku, ali cijelim svojim bićem, cijelim svojim životom. Evo, primjera radi. Jedan od najstarijih proroka, Hošea, dođe njemu, kaže riječ Jahvina, došla riječ Jahvina i kaže njemu ovako. Slušaj, dragi Hošea, ajde, molim te, iziđi tamo na trg, naćeš tamo neku prostitutku, lokalnu s kojom su svi spavali, koja je jedna takva kakva je. Ajde, molim te, zaljubi se u nju, oženi se s njom, ima je 2-3 djece. Pa kad te ona onda ostavi i ode s drugim, jer nastavlja svoj posao kako inače, pa se ti budeš loše osjećao, onda molim te, otiđi Izraelcima i reci da se ja sad tako osjećam. Dobro, mogu ja to njima odmah reći. Ne može odmah, nego prorok mora prije svega upit tu riječ, proživjeti ju, doživjeti. I što se događa proroku, događa se Bogu. Što se događa Bogu, događa se proroku. Jel? To je ko neka vrsta avatara, ajde danas to malo popularnije reći, ako se ja smije, onda se taj moj smajlić, neki emoji, nešto, šta smije. A ako sam ja tužan, on je tužan. I sad, iako mi nismo ista stvar, ali smo vrlo povezani. I Elizabeta je znala jednu stvar, evo, vjerovala, ako ništa drugo, da je to čudo da je ona trudna i da je to dijete koja ona nosi u svojoj utrobi prorok. Ona je znala da je trudna, ajde, to bar znamo, i vjerovala je da je njezino dijete, budući Ivan Krstitelj, prorok. I šta je shvatila? Kad je čula glas Marin, to dijete u njezinoj utrobi je počelo skakati, plesati. Kao i što mnoge druge žene osjete, onaj osjećaj, kad ti beba zapleše u utrobi, kad je beba već malo veća, znamo da je 6. mjesec, znači već je on bio dobar klipan unutra, zapleso je. I što ona napravila? Počela je razmišljati. Ako prorok sada u utrobi skače i pleše, onda to i radi i Bog. Jer ako prorok plače je Bog. Ako prorok moli, Bog se isto moli, uslišava molitve. Ako prorok je veseo, Bog je veseo. Ako je prorok tužan, Bog je tužan. Ako je prorok u utrobi, gdje je Bog? Pa u utrobi. Ako je prorok veseo, šta je Bog? Pa veseo. Jel ima još tu koja žena oko nas? Ima muž Zaharija, dobro, nije džender, pa ne može biti trudan. Nema ni jedna druga, Marija je tu. Wow. Znači, ona je trudna, u njoj je sigurno Bog koji je veseo. I blažena ti koja povjerova da će se dogoditi ono što ti je rečeno od Gospodina. Znači, povjerovala je Božje riječi. I pazite sad, Elizabeta Isusa, barem u ovom kontekstu, nije vidjela, nije ga dodirnula, nije on položio ruke na nju, nije rekao nekakvu sad prispodobu, nije. Znači, on je samo bio prisutan, kažu crkveni oci, sakriven u Mariji. Evo, Isus je, ako ništa drugo, danas u crkvi sigurno sakriven. Mi se tobože trudimo da ga malo otkrijemo, ali zapravo i grijesima i drugim stvarima mi njega više sakrivamo nego što ga otkrivamo, ali dobro. Ali on je sakriven. A Luka kaže, gledaj, uopće to nije problem. On može biti sakriven, a opet će donositi radost. Opet će ti može donijeti radost. Znači, to što ga ti sad ne vidiš, to što sad ti nisi u Jeruzalemu, to što sad ti ne znaš grčki ili hebrejski, ili to što si ti sad ne znam kakav grešnica, ili što si po 10. put pao na ispitu vožnje, ili bolestan, ili razočaran, ili ostavljen, ili ovo, ili ono, to nema veze s tim. To nije razlog da ne budeš radostan. A nećeš biti radostan samo zato što moraš, nego
to ti neće oduzeti milost Božju koja je u tebi, koja ti je namijenjena. Da je on došao k tebi, da ti donese radost. I sad evo onog pitanja možda najbitnijeg u cijelom ovom kontekstu, a to je, a šta je njoj Marija rekla? Evo, jer ona je nešto čula od Marije i pitanje je koji je to pozdrav bio? Šta je ona to čula? Šta je to Elizabeta čula, pa je to isprovociralo Ivana Krstitelja u utrobi da zapleše i da se sve to otkrije. Sad ovdje moram se ispričati za malo tehničkog grčkog jezika, malo tehničkih nekih izraza, ali njih možete i zaboraviti, ali poanta je bitna do koje ćemo doći. Naime, Luka govori da je čula, kaže, začu pozdrav Marijin. Kod nas je to jedan pridjev, Marijin. Dok u grčkom, pa i u latinskom, najčešće se koristi imenski atribut. Strašno zvuči, ali zapravo radi se da doslovno piše čula je pozdrav Marije. Ili neko će reći, čuo sam glas oca, čuo sam glas nekoga. Koristiš genitiv da objasniš čiji glas si čuo. Međutim, kada imaš genitiv u grčkome, nije rečeno da taj genitiv mora biti genitiv izvora, znači da je glas došao od nje, nego to može značiti i da je taj genitiv izražava objekt te radnje. Sad znam da to sve strašno zvuči, grozno ono ko da si došao na test negdje tamo lingvistike, ali evo primjera na hrvatskom. Ako ja kažem ljubav sina ili ljubav oca, jedan i drugi izraz mogu izražavati ljubav sina, da je to ljubav kojom sin voli oca, ili može biti ljubav kojom sin je ljubljen od oca, gramatički govoreći. Istina da mi možda ljubav oca ili ljubav sina ćemo najčešće koristiti u situacijama danas kada je sin subjekt te ljubavi, ali gramatički govoreći, pogotovo još u ono vrijeme, vrlo lako i bez problema si mogao točno to shvatiti kao da je sin taj koji sluša, da je sin taj koji je ljubljen. Drugim riječima, ako ćemo to primijeniti na naš tekst, možemo doći do sljedećeg značenja. A to je kad je Elizabeta začula Marijin pozdrav, to jest pozdrav koji je Marija čula. To jest kad je Elizabeta čula Marijino svjedočanstvo šta je čula od anđela, zaigra joj čedo u utrobi. A nije li upravo to ono što mi, možda i da ne znamo, radimo u crkvi? Molimo molitvu anđelskog pozdrava, anđeo Gospodnji. Razmatramo upravo to. Jer pazite, nije Luka, pa ni prvi učenici nisu bili blesavi. Pa nije on njima nešto pisao, pa neka zagonetka, pa ono ti sam si smisli. Načelno on je htio da ljudi povjeruju i ono što ti treba je davao. I ako to nije naveo sadržaj pozdrava ovdje, znači da ga je naveo negdje malo ranije i neće ga ponavljati, osim ako to ekstremno nije važno. Drugim riječima, kad je Elizabeta čula ono što je Marija prepričala, kad Elizabeta nije vidjela anđela, ali kad je čula što je anđel rekao Mariji, zaigralo joj je čedo u utrobi. Zaigralo joj je duša. Zaigrala je cijela ona, ushitila se. Drage braćo i sestre, moje iskustvo kao svećenika govori da to stvarno djeluje i danas. I meni osobno, a i u Župljanima. Onda kad ne djeluje, kad imamo neke smetnje u komunikaciji. Kada nam neko smeta, kad se ne možeš usredotočiti, kad nemaš vremena za razmatrat, kad nemaš vremena za molitvu. Meni se to često dogodi, ali taj dan mi je najgori. Sve sam stigao, razgovarao, ispovijedao, tamo, sve to nekako ću ja opravdat, pa nisam stigao, bla, bla, bla. Ali ako ja nisam razmatrao Božju riječ i nisam našao tu jednu jedinu malu riječ da mi Isus kaže, gle Mate, i danas te volim, koliko god to bilo bez veze i koliko god to ja to čujem zadnjih 50 dana, u tom danu mi nešto fali. Taj dan mi nekako ostane suh, isprazan, polovičan. A upravo Gospodin kaže, poslušaj, prihvati ovu riječ. I nije to čudo, i nije to slučajno da mi evo prije nego što ćemo primiti Euharistiju, pa i kasnije biti na klanjanju, da ćemo razmatrati nešto. Da nam ta riječ otvori naše srce, da ga malo istrese, da ga ohrabri,
da ga ozdravi i da mu donese radost. I kad je Marija to sve čula, počinje i ona pjevati. Počinje i ona izražavati ono što vjeruje, ono čemu se raduje. A to je da je Bog odlučio reći dosta napuhancima, oholicama, umišljenima, velikašima, moćnicima i da je Bog odlučio pogledati na one neznatne. I sad istina, i u crkvi isto mi možemo reći, joj, lijepo je biti za oltarom, lijepo je biti u ovoj župi, u onoj župi je dobar svećenik, u ovoj nije, ovdje imamo ovo, ovdje imamo ono. Sve to stoji, ali Bog i to vidi. I nije uvjet da je tvoj župnik zna grčki ili da je, tvoja crkva moderna ili novija ili da ima milijardu mladih ili nema. Uvjet je, želiš li ti čuti taj glas? Hoćeš li otvoriti vrata svoga doma Mariji kao Elizabeta? Mariju kojoj je Isus skriven. Nije ona nosala Isusa pa onako, Elizabeta, vidi ga, evo donosim ti ga, pa ajde, hoćeš ga uzeti, pa ajde ga malo tu, na hrani nešto. Nego dolazi ti netko, a u njemu je skriven. I tebi i meni. Isus će doći sakriven. Šta misliš, da si ti bolje od Elizabete ili Marije pa da tebi otkriven dolazi? Jel ti i ja smo zaslužili da nama mora, mi čim startamo s kršćanstvom, ono blaženo gledanje anđela bi trebali imati, jel? Pa nije. Ako je Elizabeta mogla dobiti skrivenog Isusa, pa dobit ćeš ga i ti takvog, ali isto kako se i ona veselila, pa i ti ćeš se veseliti. Ali zato slušaj kako je slušala Elizabeta. Osluškuj svoje srce, osluškuj svoje tijelo, osluškuj svoju dušu i raduj se. I neka tvoja radost, poput Elizabetine, bude glasna i zarazna. Ostanimo u kratkoj šutnji. Amen.